hujan guys. Ini kita lagi hujan di sini ya. Hujan, hujan di sini lagi hujan. Hujan, hujan. Ini lagi hujan, lagi hujan. Hujan di sini lagi hujan. Oh di sini lagi hujan. Lagi hujan ini di warung, di warung, di warung. Oke, assalamualaikum. Aduh, iya Kang, Ismo makan-makan. Ada siapa ya? Halo Bang Ismo, gimana kabarnya sehat? Ayo sini kalau mau pijit sini ya. Bang Ismo, oke Bang Ismo. Salim Lin, tes. Wah, nggak usah dites Bang, saya masih hidup Bang. Salim Lin sehat. Ada Sen apa ini Sen Jejek ya, halo Bang, halo juga, mudah-mudahan sehat ya malam Jumat ini ya. Oke, ini di sini hujan guys ya, kisaran angkas gitu ya, hujan nih ya. Hujan itu enaknya kita ini nih guys, kopi, ayo kita kopi. Hujan ini hujan guys, kopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, ini masih panas mantap. Aida kita Jawa, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Aida, gimana sehat kabarnya Mbak Aida? Mbak Aida semangat ya. Halilim ya Kak Aida, kita Jawa, oke. Kita bacain lagi. Salim malam katanya. Bang Salim yang ganteng, ayah seoteng. Teman galau, like 1, terima kasih teman galau. Mudah-mudahan teman galau sehat ya. Like 1 ya. Teman galau like 1 Mbak Aida menyapa Rismo makan-makan ya. Bang Rismo yang punya channel apa namanya kuliner ya. Mudah-mudahan Bang Rismo sehat ya. Ada lagi siapa ini teman galau disapa sama Teh Aida. Kita Jawa orang Lampung ya. Salam buat Lampung. Salam dari Lampung, Andija ya. Salam dari Lampung. Oke. Ya, terus ada teman galau menyapa Mbak Aida malam juga katanya ya. Tuh malam Jumat enak-enaknya ini mah kopi ya guys ya. Ini saya lagi di warung. Ini warung murah banget ya. Ayo tidak jadi host. Mau sabar ya, nanti saya tidak ya. Tidak nenek-nenek. Khusus buat teman galau ya. Ini tuh teman galau. Oke, teman galau. Nih. Ya. Ini teman galau ya. 2000 sepuasnya guys. 2000 guys. Sepuasnya. Mantap ya. Ini ada siapa lagi nih? Di sofa, halo Pak Ustadz. Aduh, tadi live ya. Pak Ustadz tadi live ya. Maaf ya saya gak berkunjung tuh. Mohon maaf, tadi kasih banyak banget nih ya. Ada dari Arab, Rusia, Jerman, Thailand, Inggris. Banyak. Gak bisa ngomongnya makanya pakai terjemah aja saya. Teman galau, Gusden sana sudah rahayu, Arnas, aduh ya, Kang Gusden, semoga sehat ya. Kang Gusden semangat ya, jangan galau terus Kang Gusden ya. Di sofa, Gusden sana malam disapa ya. Tuh, Kang Gusden disapa sama di sofa Pak Ustadz ya, semoga sehat ya. Oke, ada lagi teman galau menyapa di sofa, halo, katanya ya. Dadah ya, udah gak kuat kali ya teman galau ya. Lihat yang dipijitnya cewek ya, udah gak kuat. Oke, siapa lagi nih ya? Oke. Di sofa temen galau katanya. Nah, di sini hujan guys ya. Di sini lagi hujan. Oke, lagi hujan di sini guys, lagi hujan ya. Hujan tuh. Ada makan mau pijat. Siapa nih Kang? Ya, gak mijat saya. Kopi aja ya. Kopi aja nggak mijak nih. Waduh, ini warung Padang udah tutup guys. Kita di sini aja live-nya ya. Aduh, ini basah ya. Jalan aja nih. Ini basah. Oke, ada lagi siapa nih? Aryani Lisira. Wah, Bang Aryani baru nyampe nih ya, sini ya. Halo, boros kuliner juga. Ada apa ini? Ada apa Bang? Biasa aja Bang. Abang begitu sama saya. Like. Ya, Bang Aryani, terima kasih buat like-nya ya. Kita ngopi dulu, guys.
Mantap ya kalau ngopi ya. Malam-malam begini ya. Malam-malam begini kita ngopi. Guys bu, ada di istirahat di sofa, di apa ya. Di sini juga hujan bang. Ya ini hujannya merata ya. Bisa angkas gitu sama ini ya hujan banget ini tuh. Di sofa selamat malam. Di sofa udah saya birukan ya. Tapi kok ya udah ya di sofa ya. Bacain lagi. Teman galau, bos harus kulineri. Ada apa ini? Gak ada apa-apa. Makan bos, tiga siap kali kau. Gak ada yang tiga ya buat makan bos ya. Ditokas ruput kopinya. Bang, ruput udah. Ini ada di live luar. Bos kulineri ada apa ini? Gak ada apa-apa. Nanya mulu ah. Aryani ini sih like. Terima kasih banyak. Bang Aryani ya udah saya birukan nih. Tapi belum, isinya belum ini ya. Masih depan ya. Ditopa di sapa Aryani Lisira, ditopa sini juga hujan bang. Aryani Loki host ya ini lagi Loki ya. Ditopa Aryani Lisira, malam bosan kuliah di sini hujan ya kapan main bodo amat. Aryani Lisira udah menurun alamat rumahnya. Aryani Lisira sekarang cerah katanya ya. Ya Aryani kalau cerah mah di sana, waduh. Di sana memang daerah panas pabrik ya, panas ya, daerah panas pabrik di sana mah ya. Oh ya dikasih dulu nih reportnya ya. 2 orang nonton, terima kasih. Enak becek bodo amat ah, mau becek mau mau kering ya. Di sofa menurut alamat rumahnya silakan 2 orang menonton, 4 like ya, like ya jangan lupa ya guys, like. Terus dari sana menurut alamat rumahnya ya. Oke buat yang teman-teman yang support saya, terima kasih saya udah monet gitu ya, alhamdulillah ya atas dukungan semuanya. Mudah-mudahan sehat ya, sehat selalu. Wah ada bunyi ya, ini hujan becek nih. Boros kuliah ini berantem sama saya yuk. Yang mas air itu beli saya jauh nih. Mas air itu lagi. Aduh. Mau saya kasih 2.000 nih. Mana Rismo si botak tadi kemana? Ada Rismo makan nih. Tadi ada di sini ya. Boros kulineri menurunkan apa itu? Emot ya, emot ketawa. Sama kan? Tuh sama ya. Emotnya gitu ya. Itu boros kulineri. Suklak suang bodo amat. Ini masih 17 ke atas ya. Like 5 yang nonton 5 juta orang. Terima kasih banyak yang udah nonton ya. Terima kasih banyak, ini baru 7 menit 8 menit nih lewat ya. Oke, terima kasih buat kalian semua. Ada yang mau request lagi boleh saya nyanyiin ya, asal jangan lagu kematian ya. Gak cocok lagu kematian mah ya, masih kayak hidup. Ini oke guys ya, terima kasih yang sudah support saya. Ini apa boleh kuliner ini? Liwan wo ai liu hou cha wo ai liu di liu ya udah ya sama saya udah tuh. Boleh kuliner ini Foka stay home, terima kasih banyak gitu ya. Di Foka stay home. Boros kulineri, insyaallah hai mati, kilo pasti tunggu lagi sama bodo amat diung pusing. Halim ada iklannya Pak Leon. Biasa gratis iklannya itu ya. Halim gimana kabarnya? How are you today? Pak Halim. Bapak Halim ini Pak Guru ya. Sehat Pak Guru ya, jangan lupa ya, semangat. Minum yang banyak ya, ginjalnya aman ya. Oke. Bisa minum Yos Ganos. Terima kasih Pade. Pade ini, Pade. Semoga sukses ya nanti di kuenya ya. Oke guys, buat kalian semua yang belum kenalan sama Pade, silakan yang mau dapat hadiah handphone dan berbagai hadiah lainnya bisa ikut giveaway Pak Dewi sama Lilo ya. Nanti mau launching, mau giveaway Pade sama Lilo nanti bisa langsung ke channelnya ya, Pade sama Lilo ya. Pade sama Lilo itu apa namanya, sitcom ya, situasi komedi ya, channelnya bagus banget ya, menghibur kita semua ya. Halim Lim apa sih Halim Lim ya? Boleh kulineri ada martabak mau nggak? Nggak mau ah, jauh.
Di Papa melihat Pak Salim Lim. Di Samelilo merdeka, 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 Pane, merdeka lah. Buat Pane makasih yang merdeka ya. Ada siapa di belakang? Gak ada siapa-siapa lah. Sendirian aja saya mah. Bodoh amat. Oke bang, buat Bang Boros ya. Jangan lupa kalau mau tidur cuci kaki ya. Cuci muka ya. Jangan lihat cermin masih pecah cerminnya ya. Ada janda ya, ada banyak di sini ya. Udah juga ada, udah kambing, kebo, sapi. Odong-odong ada di sini, ulur-ulur ada semuanya di sini mah. Gitu ya. Oke semangat terus ya buat Pak Desa Mendilo, mudah-mudahan kuenya lancar, launchingnya lancar. Pejuang wanita ulu wanita. Kalau ada janda sama Pak De bisa Mendilo, kalau ada janda mau OTW sama Pak De bisa Mendilo, yang bener Pak De ada janda Pak De. Coba Pak De doang, Bang Boros janganlah, asli aja lele-lele. Ya Allah ya Robi. Ayo. Entah nyalain rokok dulu ya guys. Terima kasih yang sudah support 4 orang menonton, 5 orang like, 2 orang menonton, 5 orang like. Oke, terima kasih banyak ya yang masih support saya. Ini sambil nilai Jos Bang Boros ya. Bang Boros ini badannya itu Hai, tidur. Pejuang wanita peri, ya betul Pak De. Pejuang wanita peri, puju wanita peri. Enak banget tuh lagunya ya. Boros kulineri ya. Boros kulineri kalau bisa itu dikondisiin perutnya ya, jangan sampai gede begitu. Nanti kalau masuk ke itu yang sempit susah masuknya ya. Tolong dikondisiin perutnya ya. Boros kulineri pae bukannya makanan itu pae Bambang. Kalau saya itu bahasa Sundanya tidur, tahu tidur itu tidur, tahu tidur. Ini lagi masuk yang sempit. Yang mana Bambang, yang mana? Bisa Mendilo ya kan, ini orang kadang-kadang ngajak berantem sama saya. Ya tahu saya dulu punya kakak di sini nih. Namanya itu apa namanya? Harimau. Harimau di sini Pak De. Iya. Terus ada ketemu sama orang yang mau golok jadinya jadi kucing. Katanya jadi kucing hilang. Yang sempit apartemen. Apartemen lagi dibahas. Jangan kebanyakan rokok. Ya Pak De, lu makasih banyak Pak De ya. Ini siapa yang hadir nih? Ada yang baru nih, siapa? Bel apa nih? Gak kebaca. Bel kebaca guys. Hadir mas, wah terima kasih nih. Ya hadir nih, Bang Bel ya, aduh. Bel PC, terima kasih banyak sudah hadir nih, aduh. Ya, baru harimau. Udah laut. Apaan udah laut? Udah susah Pak De dikasih taunya ini aki-aki. Saya masih ganteng kali, masih muda. Ya mijit mas, nanti mau mijit ya, saya mijit spesial, mijit ini. Mijit harimau, tapi kalau saya mijit harimau, ya besoknya Mas Bel lihat saya lagi ya, kalau saya mijit harimau ya. Karena saya habis dimakan. Aduh. Salam dari Tasikmalaya. Orang Sunda ini. Orang Sunda nih, Mas Bel ya. Aduh, ada siapa nih? Mau ya, halo juga mau gimana mau sehat mau jaga kesehatan mau ya. Jangan lupa mau ginjalnya tuh harus dijaga ya, ginjalnya ya, minum yang banyak mau ya. Terus ada lagi ini. Hello, Don Mas Ben. Hello, thank you for your support. I am monetized now. Thank you for your support for me. Say hello to Lavender Vlog ya. Hannibal is my friend from Philippines, so for you or my friend who want to visit Hannibal, drop your link here.
So my friend and visit your channel, okay? Request dong ibu haji yang punya kontrakan. Bang Boros macam-macam. Bang Boros. Awas Bang Boros. Kok ini bawa pakai baru panas minyak semua atas bawah. Minyak atas bawah. Bang Oki, Bang Oki jangan begitu Bang Oki. Isi saya jauh Bang Oki. Pijit Bu RT mas siap. RT-nya saya pijit ya. Bu RT-nya ya. Anabel, congratulations my friend. Okay, thank you. Anabel, I hope you success too, yeah. Thanks for your support for me, and I hope you always healthy and always be a nice guy. Okay, Anabel, thank you. Okay, Anabel, would you drop your link so my friend can visit your channel, okay? Halilalu in suplementar un amigo sim suplementar un amigo Halilalu apa anda sudah gila? Oh ini bawa buah kulineri hai Halilalu pijit dong buah durian. Oh no, ada orang gila di sini. Halilalu masa saya mesti pijit durian? Gimana jadinya? Halilalu, Boros Kulineri, halo. Lain kali biji salak dipijit. Ini semakin gerah aja nih. Astagfirullahaladzim. Kopi dulu guys lah. Ini orang-orang gila yang komen nih. Capek saya. Halo Bel, thank you. Sending your thumbs up down lah, send upload. Halo my beloved sister, how are you today? Let me upload. Say hello to Halilalu. Okay. Dak Desi, halo. Halo Bunda Desi. Semoga sehat Bunda Desi ya. Selamat malam Kak, sukses selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Thank you Kak Desi ya. Oke. Halo Bele and like upload with you drop your link so my friend and visit your channel. Boros Kulineri itu Oki apa sirup? Halilalu say hello to upload. Okay, for your information, upload and Halabele is from Philippines and they were at Upload worked at Hong Kong and Halabel worked in Saudi Arabia, if I'm not wrong, yeah. Hello friend, hello, how are you? I'm fine, thank you. You are so beautiful. Upload, you are so beautiful and you are so pretty. Would you marry my son? Oh, just eating, okay? Boros Kulineri bikin content tutorial abang, okay ya, tutorial, okay. Maybe next time I will make a content for tutorial to massage and to headache, yeah, cure headache. Maybe I will make a video content to tutorial for cure your headache, okay? Ayo beli, assalamualaikum, waalaikumsalam, okay. 你问我爱你有多少，我爱你有几分？Ayo beli, assalamualaikum Kang, waalaikumsalam. Boros Kulineri, tutorial tahan napas 5 menit, bodo amat. Laki dah upload, thank you for stay at home. Laki dah upload. Thank you. Ayo beli, Kang Leon pintar bahasa asing ternyata. Oh saya nggak bisa bahasa asing. Tutorial injek piring padang nggak ada, sudah tutup ya. Oke, my friend, teman-teman saya upload sama Hanabel itu orangnya suka support ya, dia suka bantu nonton video kita sampai selesai ya. Orangnya amanah ya, dari Filipina ya, kalau orang-orang luar insya Allah ya. Kalau nonton dia suka full gitu ya. Oke, will you visit my friend from Philippines, upload from Hong Kong? Work in Hong Kong and Hanabel, would you visit on my friend to our guest
in foreign country. Leon musuh bebuyutan ternyata sama boros kulinernya. Ya itu emang musuh saya. Kalau ngasih teh ya suruh gigit gerbang, suruh gigit sepatu, kan gila itu. Okay, for all your friends, please visit my beloved friend Annabelle and Lavender Hakaklokia from Philippines. They work in Saudi Arabia and Hong Kong. Okay, Eddie, wah, Ilau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bang Eddie, how are you today, Bang Eddie? I hope you great and okay ya. Ayo beli, hahaha, apa ya? Oke, please buat teman-teman semua, tolong ya bisa dikunjungi nih apa namanya Hak Love and Hanabel ya. Mereka itu orangnya great, Philippines is very good. Boleh ada susu nggak? Ada bang nih, ada susu saya bang. Udah amat. 7 orang menonton, 6 orang like. Terima kasih banyak. Thank you for like and thank you for watching my video. My live streaming. 6 watching and 6 like. Okay, thank you for like. Okay, bismillah. Let's drink coffee guys. Oh, nice. This is Indonesian coffee. Okay. Boros kulineri. Aduh. Bahaya ini mah. Okay. 8 people watching and 6 like. Thank you. Anyone know boros susu botol apa? Susu botol apa? What? Ini parah nih, pembahasannya malam Jumat. It's late lah my friend. Yes. It's late lah my friend. Boleh keliling ya susu kambing. Need to sleep now. Okay. If you want to sleep, you want to rest, have a nice rest. Hello Lia, hello Dua, selamat malam host. Okay, good night. Selamat malam juga, Eliwat halo. Bos dari susu kaki 2, bodo amat. Eliwat halo Lia, halo, tulis apa ya sama ini ya. Good night all, see you again my friend. Okay, see you tomorrow, see you next time. For Lavender Hakaklo, I hope you always healthy. I hope you have a nice sleep, a nice rest. Dapur Mama Hana, Assalamualaikum saudaraku yang lagi berjuang di YP. Waalaikumsalam. Okay, Lavender Hakaklo, thank you for your icon, love icon, thank you. Syamsi Ahmad, mantap akang host bahasa Indonesia. Wah, nggak bisa itu mah, cuma ya ini aja. Hello juga ini ya. Annabelle still watching my friend, thank you for your support for me ya. Annabelle, thank you for watching my live streaming and stay at my live streaming ya. Hello Dua, menurut alamat rumahnya. Bosku dari kecil jadi asa lehi-lehi, no. Eliwat hello di channel baru kok katanya. Oke, hello 7 juta host. 7 juta yang nonton 6 orang. Aduh, Mbak ini Mbak Hello Lia nih, aduh, bisa aja nih 7 juta. Gimana kalau nyanyi lagu balonku ada 5? Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, rupanya oke, thank you. Apa ya, gimana kalau jadi udah ya. Hana thank you, anyway, love. Boros kulineri request gak mau ah.
Lenong asik, goyang-goyangnya. Iya, pipi 2000 mau tutup. Bang, Jontel, jangan bilang saya pakai pipi 2000, nanti orang pada kesini bang. Tapi ngelag. Edi White Low, boleh juga tuh suaranya. Bang Edi tuh suaranya bagus ya. Bang Edi has with voice, she's always singing Edi White Low. Oke, mau jadi murid apa nih? Top banget. Improvisasi abang host dapat penghayatan wih, Samsi Ahmad masa sih ya begitu lah. Ini ada rasanya 2000 nih. Nih, 2000. Bikin 2000 sepuasnya nih guys. Oke. Show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there when you are. Jadi, use doang. Gak mau ah? No. I want to lullaby. Corona kanaka yeru. Corona to. Watashi wo yonde. Anata ka kokoro no to umae ka sono toke isi wo ini. Banyak happy masnya sudah molek alhamdulillah. Tapi ini Mama Desi saya berjuang Mama Hana ya dapur Mama Hana saya berjuang juga ini ya. Sana si Wakat bolos kulineri bodo amat. Assalamualaikum Putu Lembahiem, halo Putu Lembahiem, how are you today? Hana bel kritik or your appreciation. Ila Yuli, halo selamat malam. Ila Yuli, gimana kabarnya? Iklan Pak Leon, aduh Putu Lembahiem. Yang bilang gitu Samsi Ahmad, abang host background ada suara motor nyebut di pinggir jalan. Lain kali ya ini betul ada motor nih ya. There is a motorcycle behind me, okay? I'm cross in street, okay? I'm here, my back behind me is a highway, jalan raya ya, okay? Salim Lim, Ila Yuliari disapa ya. Pukulin Mahir disapa sama Ila Yuliari ya. Hinawikan sa alien lawan aliman ka Bantauli sa sayang. Pukulin Mahir disapa Salim Lim yan. Pukulin Mahir, oh ilang gol ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan gol. Bang Salim disapa ya sama Ila Yuliari, oke ya. Pukulin Mahir, Salim Lim main yuk. Ngapain ngajak main sama Bang Salim nih, Putu Lembahiem. Jam segini mau main kemana? Kuburan. Keceplosan banget ya. Aduh. Iya, Putu Lembahiem. Mau lihat ya ada terakhir. Belum dapat cuan guys. I'm already my estimation is not ya itulah pokoknya. Belum cair guys, belum, masih lama, masih jauh guys. I still waiting for $10, okay? Salim Lim, ya Putu Lembahiem katanya tuh. Putu Lembahiem bolos kulineri awas gak terakhir, oke saya terakhir ya. Saya terakhir ini tapi balon. Abang bolos kulineri kan orangnya gemuk, tapi suruh lihat balon aja ya kurus. Kamu kurus ya. Ya semangat 45 nih, lihat masnya jadi dapur Mama Hana, harus semangat ya Mama Hana. Aura positif itu kita harus terus dijauhkan ya dapur Mama Hana. Ada siapa nih? Dan Rista, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam dan Rista ya. Dari bolos kulineri, halo bisa kan ya bolos kulineri giveaway dong voucher nasi padang seban. Masa giveaway-nya nasi padang sih, malu-maluin ah, nasi kucing. Putu Lembahiem minyak Salim Lim ya.
terus ini yang pada bisa oke ya. Oke, jadi saya mau kasih tutorial ya. Ini guys ya. Kalau istilahnya kita sakit kepala nih atau sakit gigi ya, kita cukup menekan bagian tangan ini ya. Ini saya mau kasih tutorial aja ya. Kalau sakit gigi ya, ini yang dipijit nih. Yang dipijit ini ya, bagian ini ya. Ya, tuh ya. Nih yang dipijit bagian ini ya. Nah, kalau sakit gigi tuh ya, sakit gigi ataupun sakit kepala ya, yang dipijit bagian ini ya. Tuh ya. Nah, ya. Tuh. Ini selama 7 menit ya, 7 menit sakit gigi, sakit kepala insya Allah ya. 7 menit secara bergantian jempol tangan. Tuh. Nah, ulang tidur juga bisa ya, ulang tidur bisa ya, pijit ini. Ya, kalaupun ulang tidur nanti aliran darah ke otak kepala itu lancar insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Kalau bisa sambil sholawat ya, Mbak, ini nih sambil sholawat nih, ini kayak gini ya. Nah, berulang-ulang seperti ini, selama 7 menit, terus nanti ini yang sebelah sini gantian ya. Nah, awas jangan salah pencet, kepala bawah pencet ya, haha, bodo amat. Tadi Bang Leon melakukan itu oke, terima kasih Hanabel oke. on my friend, please visit Hanabel from Philippines, okay? Hanabel, drop your link, maybe my friend will visit your channel, okay? Hadir Bang Leon, oke melakukan itu boleh juga nih tutorialnya, ya nih, pijit ini ya kalau sakit kepala ya, nih sakit kepala ya pijit ini. Terus sama kaki juga ya. Kaki ya, ini bahas kaki nih ya. Tapi kakinya saya nggak sopan lagi. Pijitnya begini ya guys. Nih. Tuh ya. Ya. Tuh, posisinya begini nih ya. Tuh. Pijit, ini jempol ya, pijit. Selama 7 menit ya, 7 menit ya. Tuh. Ya. Begitu caranya tutorialnya ya. Boleh juga nih tutorialnya ya Bang Yo. Bang Yo sehat Bang Yo. Dan Esa, wah ini aja dipijit sama Abang nih, boleh. Terus tidak dihari melihat melakukan Hanabel menurut alamat rumahnya. Oke guys, all my friends from Indonesia, please visiting my best friend from Philippines. She always watching all my content, all my videos, and maybe you must connect to Hanabel, so visiting his link, okay? Link channel, okay? Kalau pusing nggak punya duit, pencet yang mana nih? Kalau pusing nggak punya duit, nggak bisa nyebutin mau. Oke. Kalau sesak napas di genset yang 20.000 gimana Kang? Bos kulineri, don't tell about that. Okay? I warning you, don't tell about yang 20.000 itu jangan bilangin. Terus tutorial satu lagi ya, kalau sakit gigi nih, sakit gigi ya. Ini bagian ini dipencet aja ya, nih. Sakit gigi sini pencet. Di sini nanti ada rasa agak pegel ya, nih sakit gigi di sini nih pencet. Tahan dulu ya. Terus habis itu pencet ke sini ya. Kalau sakit gigi ya. Terus sini ke atas. Tuh, ke atas. Semak channel 89. Oke. Halo Bang Aceh. Halo Kang Aceh ini ya, kalau sakit gigi ya. Pokoknya dah dikasih link ke sini. Nah, terus ke sini ya. Kalau sakit gigi terus ke sini, dari sini ya. Sini kalau sakit gigi itu pencet ya. Tuh ya. Terus di sini nih. Pas di sendi tangan ya. Nih. Tekan begini aja.
kanan kiri ya, 7 menit aja, 7 menit ya, sama 7 menit ya. Kalau sakit gigi ya, sini pijit ya. Nih, ini masih basah nih, kepala basah nih ya. Tuh, ya, ini atas, tuh ya, tuh, tuh ya, ini aja ya. Oke. Oke. Ada alasannya sembako channel 89 bahas kulineri. Saya suka nyesek bang. Bisa apa aja nih kalau malam suka nyesek ada katanya di rumah. Yang bisa jadi kerja sama live abang dulu waktu pertama kali aku nonton live abang. Iya, Indra. Aduh, Indra itu supporter sejati ya. Indra tuh. Itu buat Indra itu banget ya, sudah mau WA saya, sudah mau dukung saya sampai saya seperti ini ya. Hampura, oh belum bisa mampir, gak apa-apa, hujan sih ya, buat Aceh. Ke tempat om, saya kakak Solidanu kan ujung potensionya bang. Potensio yang mana, Solidanu? Potensio, aduh ya Allah. Ini malam Jumat guys, isi saya jauh ya. Solidanu ya macam-macam nih. Berantem sama saya, tuh, nih, lihat nih, belanja saya nih, tuh. Tuh, tuh, ayo. Kalau lalu macam-macam sama saya nih ya. Ini ang help me, bodo amat lah. Mau kesurupan Hello to my hypertension in hand, my hand. Hypertension in this your shoulder. Shoulder, yes. Your neck, hypertension, your blood is up or down. Oh, I think your blood pressure is up ya. Okay, you must massage in here. Hypertension, okay. Here. Do it like this. 7 minutes, okay, 7 minutes. Okay, here. Okay. Okay. Here. Up, down, up, down, up, down. If you have a hypertension, you must massage in here, in your neck, until down your shoulder, okay? You can massage in here. Do you using body lotion? Yeah. Okay. Here. And this here, if you had headache, you can do it like this. And this. If you had headache, your headache, yes. Yeah. Oke, ya saya kami itu katanya Hanabel itu punya darah tinggi ya, hipertensi ya. Jadi minjitnya di sini nih. Di sini minjitnya itu buat pertolongan pertama ya. First help for you is massage in here. My friend, massage in here using body lotion. Okay, you can do it yourself or it's better your friend help you to massage your body ya, your neck. Okay, if your head is dizzy, you can massage in here. Oh, mau tidur? Okay, iya. Satu menit, okay, 1 minute. Good.
oke. Itu jempolnya lurus gitu kok jadi panjang ya. Kali lalu nih, high blood my friend. Oh, high blood, yes. High blood, yes. Hypertension level, hyper. You so much friend. Okay, don't mention it, my friend. You are my best friend. Personally, soccer berkurang bodo amat. Annabelle, no, I know how to do it. Thank you so much. Yes. You welcome. That's a big help for me. Yes, I think you must avoid I food. You must avoid that all kind of food. Yeah, young food no, and you must avoid meat. Yes, that's not very good. You eat meat because meat will push your pressure, blood pressure, for your hypertension. So you must eat some vegetables. I think that's very great. Vegetables for your health make you think positive and your body is very healthy. Yeah. Yeah. Sihil Pak. Assalamualaikum bos you, host Impolite 14. Sihil Pak, Sihil Pak, terima kasih banyak sudah singgah ya, Sihil Pak ya. Oke, Bos Kuleri, I'm hungry, bodo amat. Bos Kuleri, my head is dizzy, kepala saya pusing ya, I know. Dan itu bos you, host tuh ada iklannya, kalau lain, ini siapa ini? Ini siapa ya? Sihil Pak, oh, Sihil Pak, oke. Kali lalu, who am I wear, who am I wear, am I'm still here, okay. Appreciate my friend, too much thank to you, okay. Annabelle, my best friend, maybe you have a lot of time. Next time you have time to visit Indonesia, you can come to me. We are brother, Annabelle. I will accept you as a brother in Indonesia. Don't worry, okay? You can sit in my house, you can eat in my house. No problem. You and me is best friend, Annabelle. Halo lo, sama siapa? Ini mah Leti ya, Leti ini mah. Annabelle, Solidadu, MLSO, Benjamin Yalok shout out, Solidadu, Annabelle, nice to meet you. Wah, Solidadu, can speak English good. Great, Solidadu. Solidadu, okay. Thank you all you so much. Thank all you so much. Okay, host are the best in speaking English. No, I cannot speak English. My conversation is very not good. I want to buy rice of Wadu. I want to buy rice of scallops. Solidadu, say hi to Hannibal. Good luck to you. Okay. Please support channel Hannibal, my great friend from Philippines. Okay. Ini apa namanya si Hulpit ya apa sini? Oh, Silpa. MMSO, Solidadu. Oh, ini mah Silpa, oke. Silpa dari Silvio ya. Bos Uleri gak ngerti pasti. Ya gak ngerti gua scout itu apa ya. Lupa lagi ya. Baru saya scout itu. Drive itu. Drive scout. Scallop. Aduh, lupa lagi dari scallop, saya lupa. Bos Uleri want to buy grill scallop. Aduh, lupa scallop itu apa ya? Ayo kali. Solidadu, Hannibal, my
they be full of blessing and full of enthusiasm. Why? Hallelujah, thank you for your comment. Nice to meet you everyone. Sinta menyapa kita semua ya. Artinya orang kering. Oh ya, dia benar orang itu soal itu mah dry itu kering ya benar. Benar dry kering. Bang boros nih gila nih. Hasil ya ini Sinta ini teman saya nih, sahabat saya ya. Buat Sinta nih, boros kulineri nih, sahabat saya terbaik ya. Itu dia selalu support saya juga, bantu saya. Bos host saya tebak siapa? Sinta ya. Kalau nggak Sinta ini Lisa, dari ketikanya tahu ini Lisa ya. Hannabel send to you Solinadu. Hannabel say the same thing to you ya. Okay. Alhamdulillah guys, I have a great friend in here. I have all good friends in YouTube, so you are the best. I think you always support me, and I will grateful, and I will spray all of you. Okay. Hey guys. Anything else? Hallelujah, Sinta, let me have a blessed day. Bos uleri apa nih? Aku berubah wujud dulu jadi Wonder Woman. Sinta. Bos uleri hungry bro, katanya. Bos uleri is their rice. Oh lapar, di sini nggak ada nasi, maaf ya. Saya nggak masak gitu. Jadi biasanya belum makan ya, lapar banget ya. Thank you so much. Hallelujah, mantep kopi. Kalau rotinya habis pasti dia nggak bisa iris. Kok tahu aja sih Hallelujah. Wih, how are you today? Aduh ya Allah. Kalau rotinya habis pasti nggak bisa Inggris. Inggris bisa, ayo. Inggris. Sinta, berubah. Abra, berubah nih Sinta. Let's go to water. Ayo, let's eat in water ya. Okay, thanks for all support my friend. 48 minutes left. Okay, thank you for all my friends who still in here, still watching my live streaming. Ade Selede, halo, Ade Selede, gimana kabarnya? Assalamualaikum Kang Leon. Waalaikumsalam Kang Ade, how are you today Kang Ade? Oke. Oke. Sinsinya, halo Sinsinya, how are you today Sinsinya? Mudah-mudahan Sinsinya sehat terus ya. Kemudahan kelancaran dunia akhiratnya ya, Sinsinya ya. Semoga diberikan kebaikan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Buat Sinsinya yang selalu support saya, selalu ngasih saya kekuatan untuk tetap semangat dan tidak putus asa ya buat Sinsinya ya. Oke, ada saya alhamdulillah Kang Leon sehat ya, syukur deh kalau sehat ya. Sinsinya all greeting from benua Amerika. Wih, emang Sinsinya dari benua Amerika? Bukan lah, dari benua Depok ini mah. Bolos Uleri want to go to the comment first, okay. For Bolos Uleri, if you want to eat, okay, I allow you to eat first, yeah. Anyone allow, stay at home. Terima kasih Bang Edi. Itu lagu-lagu Lampungnya enak banget ya Bang Edi ya. Mudah-mudahan Bang Edi sehat selalu ya. Gak kurang satu apapun ya Bang Edi ya. I have all of you always blessed ya. Di sini masih hujan guys. Yang lagi lewat lagi sayang nih. What? Apa maksudnya nih? Yang lagi lewat lagi sayang nih. Apanya nih? Bolos Uleri.
Ada sebenarnya hebat kalau Leon bisa bahasa cincau. Itu mah bahasa planet tahu. Bukan bahasa cincau kalau ada mah ada ya ada. Siapa lagi misalnya mau ke atas perut dulu. Bukan atas perut. Oke, silakan ya. Sini nanya host yang nyambut. Terima kasih ya. Terima kasih, thank you for Cecilia. Oke, for Hannabel, thank you for your support, Hannabel. It's a long time I'm not visiting your channel, Hannabel. Sorry ya, because I'm busy. Okay, next time I will visit your channel because Hannabel is the best for me, best friend for me, and Cecilia the best friend for me too. Yeah, all of you is my brother in my let's streaming. Okay. Ada sebenarnya saya like itu bos you host kalau like jangan lupa aja di setting. Oke, Cecilia, buat Cecilia mudah-mudahan dapat jodoh yang baik, yang ganteng, yang kayak orang Korea ya, yang kayak saya orang Korea ini makanya doang. Cecilia malah bosku, saudaraku semua ya. Tuh, Cecilia menyapa kita semua ya, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Buat Lisa selamat beristirahat ya, mudah-mudahan kerjanya lancar. Buat Sinta sekolahnya mudah-mudahan lancar, ujiannya lancar, nanti kalau keluar sekolah bisa dapet bisa kuliah sampai jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Kalau Jumat bikin merinding di belakang ada bayangan putih. Gak ada, Soledadu gak ada. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas doanya bos Juhos ya. Terima kasih juga buat Cynthia ya, sahabat terbaikku sudah support saya terus. Ada CDD, salam kenal buat semua yang hadir. Waalaikumsalam, terima kasih ya. For all of you, thank you so much pokoknya ya. For all of you, thank you so much, thank you so much. Kok ini mati sih ini ya? Power day-nya mati guys. Pantesan ya dia lain guys, mati ya power day-nya. Aduh. Ya. Oke, salam kenal buat semua yang hadir. Ada tetangga gak? Gak ada. Anyway, below. Have to get back to work, my friend. Thank you so much. Okay, Hannabel. Have a nice work and good spirit. You just wait me to visit your channel, Hannabel. Thank you. You are my best friend, okay? Maybe next time I will visit your channel, okay? Thanks for join in my live streaming, okay? Okay, Hannabel. Thank you so much. Ini power day-nya mati guys. Mati mulu guys, power day-nya guys. Oke, kamu harus kulineri, sini kulineri apa ya? Salin lalu, anyway ilau, gue siap bosku, lampu terkondisikan. Oke, anyway ilau, sini lu sama aku yang terbaik. Halo, sini. Oke, sini sama aku yang terbaik. Sini, MMLSO, Hannabel, nice to meet you. Dear friend, Mega lock shout out ya. Most culinary, let's eat the spirit everyone. Olin lalu, bosku siap katanya ya. Olin lalu, sini Kak Amar, Kak Eliwa Ilau katanya. Olin lalu yuk siapa yang mau dimonetkan katanya. Even to is monetize, you have to eat your spirit up. Ya, betul. Eliwa Ilau. Sin sahabatku, alhamdulillah bosku kayak di Wailau. Oke, 54 menit ya. Kita sampai 1 jam aja ya guys ya. 2 orang menonton, 14 like, terima kasih banyak gitu ya. Kalau lalu nanti pakai aku mah biar awet pakai AI. Saya juga kan udah AI kalau lalu. Masa pakai lili kali ya. Anyway, ready to all. Aduh Bang Edi mantap bahasa Inggrisnya. Alang 00 mantap iklannya Bang ya. Terima kasih buat Alang ya, mudah-mudahan Alang sehat ya.
Gitu doain si Salamet Alang. Host host when I happy, oke nanti saya sedot lagi ya, Bang Boros. Alang itu teman kerja saya, Bang Boros tuh di Osan Sunter itu tuh ya. Di Osan itu tuh, di Osan yang kemarin saya kerja itu tuh di mes itu tuh ada Alang tuh ya, Alang. Alang tuh Boros kulineri ada di itu Alang, ada di ini ya. Ada di Sunter Barat, Sunter Mas Barat tuh Alang tuh kenalan sama Alboros tuh ya. Kalau belajar ilmu YouTube boleh sama Alboros ya. Oke, salam buat anak-anak semua ya Alang ya. Pencinta Alboros kulineri dari Indonesia kan? Iya dari Indonesia Alboros mah. Sahabat saya itu teman saya itu asin sendiri ya. Si Salamet Bang, si Alang. Si Salamet emang saya mau kemana? Videoin begitu ah. Alang support terus saya ya. Kalau ada iklan jangan di-skip. Jangan di-skip Alang, jangan di-skip. Anyway, stay at home ya. Oke. Oke guys, ini mungkin 1 jam aja ya. Karena ini kan malam Jumat. Kalau bisa habis ini kita ngaji bareng ya, ngaji ya. Kalau saya alhamdulillah tadi udah ya. Gitu. Kalau setiap hari kita melakukan ayat Al-Quran, insya Allah pikiran positif itu pasti adalah ya. Buat dari sampai ke Indonesia, Sinsinyo, bohong lah, santai. Sinsinyo selamat ulang tahun bos host ya. Hah? Sinsinyo siapa yang ulang tahun? Ini mah yang ulang tahun Sinta kali ya Malisa. Sampai di Jepang, kamu itu apa sih terus dari terbuat dari apa sih? Anak-anak di Jepang, anak-anak di Amerika ya. Alam orang tujuh udah garam apa ya? Bukan udah garam bahas kuliner itu. Ini bersalawat insya Allah berkah jatahnya melejit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun nuri anta ihsiru wa nuri Qatu ya minhu surur Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika sallallahu nabi Allahumma shalli alaihi wasallam. Ya buat Alang tuh ya, jadi teman kita yang sudah meninggal ya. Ya Allah Akbar, depends on the stomach. Wah, udah tergantung perut ya. Aduh, perutnya kalau dapat kena ya. Alang kosong ini yang almarhum endang ya betul banget ya. Sini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim alaihi. Masya Allah, nice to meet you. Boros kulineri, watch out, there is Mr. Haji, nggak ada, Bu Haji nggak ada. Bang Boros, kalau sendiri pastinya. John Cena dulu bang, tangannya. Oh ini John Cena nih. Buat Alang ya. Alang tuh silsilnya tuh ada Sinta ya, silsilnya ya. Orangnya cantik banget, baik banget Alang. Boni lagi malam Jumat, woi. Iya, malam Jumat kan saya sholawat, Boni. Silsilnya semoga bos host berkah dia melimpah luas hasil dari tanya berkah untuk anak yatim yang diurusin bos host. Amin ya Rabbal Alamin, Allah ya, amin. Bunda Lela, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bunda Lela tuh ada silsilnya tuh di Sakam, Bunda Lela iklan panjang. Bunda Lela itu iklannya bukan saya ngerti, itu dari sana ya. Halo semua, ya Allah, ada kawan Bunda Lela, ya Allah. Kemarin saya ada kawan Mami Inggris, ada kawan Wijaya Eller, Putune Mbah Yem,
kedatangan Mami Yuni Wijaya. Bunda Nela, Bunda Nela, terima kasih banyak sudah datang Bunda Nela. Bunda Nela ini suka support saya ya, support saya terus ya. Wah, dapat tuh. Bunda Nela terima kasih banyak, mudah-mudahan sehat ya keluarganya Bunda Nela ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bosku cantik Bunda Nela. Ya Bunda Nela, ya Allah Bunda Nela. Bunda Nela baik banget ya, mau support saya, Cecilia juga, Bunda Maryam. Terima kasih banyak. Bunda Nela, Cecilia, apa kabar? Beb, katanya, waduh. Bunda Nela sama saya gak pernah bilang beb, sama Cecilia lah dia bilang beb. Bunda Nela, mudah-mudahan Bunda Nela keluarga sehat ya. Bunda Nela cukup ketik Bunda Nela kasih keluar tuh. Ya Bang Boros tuh, Bunda Nela tuh. Bunda Nela selalu support saya Bang Boros ya. Alang 007 Boni saya nun mesot tau gitu teh. Boni saha nu maot katanya. Sehingga pihak iklan yang memilih channel mana yang akan menerima iklannya. Ya betul. Bunda Nela sukses ya selalu Bang Leon, selamat dan bonek. Alhamdulillah Bunda Nela, terima kasih ucapan selamatnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah support saya Bunda Nela, Cecilia, Bunda Maryam. Halo, how is everyone? Katanya. Boros kuliner alang, sur berenang, sur. Si Abul sama Cecilia, alhamdulillah kabar baik, bos cantik Bunda Nela. Bunda Nela hatur nuhun, reportnya Bang Leon. Semoga banyak rezekinya. Emang pakai Bunda Nela reportnya? Gitu ya, syukurlah kalau bermanfaat Bunda Nela ya, buat jadi Padang kan bisa Bunda Nela sama goyang Lumang ya. Bunda Nela ini hadir bodo amat. Bunda Nela tuh menyapa Alang 007 selaku saya Ome Satria mengucapkan bela sungkawa. Saha nu maot ya. Bos Uleri, I want to sleep first, I'm so sleepy ya. Bos Uleri kalau ngantuk silakan mau tidur silakan ya. Alang 007